Dan ambil pergelangan, lipat dengan sendirina, upami ya tos kengi, terkadang nganggo tanaga anu intina 100% tenaga musuh kita manfaatkan minimal kurang biasa 25% lah. Anu kedua, serang cukup di nya masih ngandalkan kene tenaga musuh gitu. Slow motion-nya slow motion, serang pukul, tahan ya, jadi cekap masih ku ngandalkan tenaga lawan. Gerakan anu selanjutnya pukul, sikat, ambil anu matikan, jangan tawisnya pasti otomatis tos kenging pergelangan atau napi sikut. Otomatis tos ngebanting di payun. Anu selanjutnya coba dipukul, sikat dia, sikat, ambil, puntiran leher, biasa ku gerakan lambatnya, pukul, tahan, ketik, ambil, terus dihanap semangat biasa diberesan kumaha wae gitu. Dari setrika dari telepon kumaha sayana makinten. Anu selanjutnya simple lahan tendangan. Oke. Tenang. Ayo. Beresan dihanap. lambatna set kait dia pas dihanap mah mangat langkung gulung-gulung. Anu salajengna serangan takisan anu biasa diangge takisan silang. Cuman dia ya aya metode gerakan anu langkung ieu na. Mana tenang. Set. Oke. Tenang. Set. Atas. Wis. Aya tilu gerakan anu biasa dianggo. Ka bali dia. Set. Tenang. Set. Tahan. Sikat. Ambil. Masih ini nah. Biasanya upami keseharian rata-rata orang sok pengen ngebanting-banting gitunya. Contohnya biasa di ya, pasti nggak dorong kan ngebanting. Entong dilawan ku tenaga orang ikuti we. Ikuti. Set, ambil kunci. Tos kena aku ieu tah. Set. Mundur, biasa sikat. Cekapnya ini cekapnya.
Thank you.